Guranje u gomili fotoreportera na poznatim svjetskim filmskim festivalima Krasnodaru, fotografu nacionala, je gotovo svakodnevnica. Svi načini dozivanja velikih zvijezda već su iskušani, a nije izostalo ni sudjelovanje na bijesnim partijima zatvorenim za javnost. Sve to nije promijenilo Krasnodara. Naljutim se kada se nešto i loše snimi ili tehnički ako se ne uđe dovoljno unutra u temu. Da krasnije dobar, podvuče rep, svaki put na njega djeluje, nikad više ne ponovi istu grešku. Fotografijom se Krasnodar počeo baviti slučajno. Krasnije na samome početku nacionala došao u nacional ne kao fotograf, nego je došao kao laborant, i to kao pomoćni laborant. Negdje prije 7-8 godina nagovorio sam ga da počne fotografirati. Nas je naravno zanimalo kako izgleda pokušaj da u svoj objektiv pospremiš neko od najpoznatijih svjetskih imena. Kad se ona pojavila pred fotografe, kad je krasni, ali doslovce zaurlo iz petnih žila onako, ona se jadnica stresla, ona je bila na metar i pol od njega. Znači on je na brzinu onako tata i ona onako dok se skoncentrirala i brzo pobjegla doslovce od njega. No Krasnodaru se u pamćenje urezala jedna druga zgoda. Recimo Bill Maher je bio fenomenalan jer agent je bio malo nervozan, bili su kratki rokovi, morali su nešto drugo raditi i prekinuo mi je snimanje onako, nakon 2 snimka. Baš sam bio poludio, ali mi je tako teško bilo doći do toga i onda mi prekine nakon 2 snimka. Ne? I onda je Bill Maher rekao kao, ma ne, čovječe, šta ti je, pusti ga, nek radi svoj posao. Ne? Bez obzira na sve dogodovštine, Krasnodar svoj posao shvaća jako ozbiljno. Tu je razlog njegovom uspjehu. Zato nam je poželio pokazati svoju opremu. Aparat, teleobjektiv, flash i naravno laptop, bez toga se ne može raditi ovaj posao. Brojne fotografije koje su snimljene u proteklih nekoliko godina upravo se tiskaju kako bi bile objavljene u knjizi pod nazivom Red Carpet. Ona će se na policama knjižara pojaviti jako brzo. No prije toga emisija koju upravo gledate i Krasnodar počastit će vas velikim partijem u srijedu. Red Carpet Party održat će se u Movie Pubu u Zagrebu, a najsretniji među vama sudjelovat će u svemu što smo za vas pripremili. Najvažnije meni što mi je Cetinski pristao pjevati jednu pjesmu od David Bowie-a, Putting Out the Fire. Onda nakon toga će biti Ivana nastup Ivane Kindle i Žaka i na kraju eBay spušta muziku i tako. Nekakve razne igre i tako, nagrade, svašta će biti. Vjerujem da će ja osobno, da će puno ljudi doći poznati. Stoga brzo pred kompjutere i na naš mail pošaljite odgovor na pitanje kako se zove knjiga Krasnodara Peršuna. 5 najsretnijih pridružit će nam se na Red Carpet partiju u Movie Pubu.